Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, share, and subscribe channel Budak Batin. Selamat siang di mau baik. Sekolah diliburkan, kita belajar di mau pakai HP. Double HP gentoy. Boro-boro cuma beli HP. Jajan ke Haliwu. Mending ulin aing ka kaler. Kumaha sih budak? Aing ulin mau ulin. Masih encut aing lah. Cet, kenaan sia? Naon sia bacot aku cong-cong teuing. Karena selain di mah, ulin ayo. Ulin ke mana? Pempang. Bangkat. Dang, kenaan sia? Aduh, ja budak mah. Sia kenaan landung. Anjing, lieur aing caca anjing jelema bolot. Sarua ge. Daripada saya kekalaban terjelas, mending bantuan aing maraban. Oh, tuh. Duh, hiluk naon? Oh, aing sarua lapan. Lieur aing mah kejo bejeng kejo otakna. Lanjut tinggalkan, bisa-bisa gelo urang ke dieu. Oh, ayo. Ulah pohon, cut, ulah pakai sambal. Bodoh amat. Daripada saya kekalaban terjelas, mending paraban aing.